Seneta wa kaunti ya Meru Kadhure Murungi munini wa gavana kaunti ne oyeu mutumanto ithengia na MCs 47 bambunge kaunti ya Meru ne barekere gikaro tukubagukira narua harabariritie mantu mwanya mwanya nja muchemano jwa Karen jwa kimya kithiru bakiare bonde na kanywa kamwe ne betikanirite kugwatamba ruthirikari Kenya Kwanza ende bamyuire kinyayo kuingia mawira ne jamirandi mwanya mwanya ja Meru atongere baba ni bokite biori beina kukungwa mwana jwa bilioni 36 ire chijete Meru ndene ya miaka 3 mithiru ire bakiwa gutengu gikuoneka eriti kaunti neu uthuri muriuki na ripoti ja nikagita kare atongeria mwanya mwanya nene kaunti Meru bakona baitirimana nikireba kwa bakwarire mantu jege weti na mbere aranandi Seneta Meru Kadhure Murungi atongerie muchemanio bena munini wa gavana mutumanto ithinkia na MC ba kaunti Meru betha bekite gikaro na moroto jao bagui kwenda kuthingatira mantu ja muchemanio njura bathithirie muchemunene nja munini mutongerio mugongo Professor Kithure Kindiki. Twetu Deputy President nikenda tumba kwaria mantu ja Meru ja projects iri gwa mite Meru na itwaririe na tugorea stone projects igomba kuthithwa na iria nacio itambiru injeru ureka prioritized not constituency taeza na 5 projects iri igomba kuthithwa lakini na ndeto eja na ja Meru lazima turia ne ichiko stone projects ira chirio nirego chiambirire kuthithwa kuma mwambiro ya devolution yambirire na itathira na nirego chiambirire itu Kenya ni current regime na itomba guita for example kwena mboa chi in the books maybe that something ila toro roje rwambira kunywa kana rukariata so lazima twachamana ya twirindazi nikenda tumba kura nyo michemania yene kuthiatira muchemani ura munene twari na yuo Nairobi ofisi na ya Professor Kindiki nikenda tuika mikakati kamili tuurania ni mbibiongo tukwenda immediately ni mbibia short term ni mbibia long term na ni mbibiongo priority chietu turea Meru na kinya tuchuria turea Meru tuumite ku ta community tuitite ku ta community economically politically and also socially na nina kuongwa ni bibiongwa tukwenda bakigwa na nyake thira thirikari nene ikareta witi na mbere beceri kwenye nene thirikari ya kaunti Meru uri kwithura ikithithia na tweja naja nonto bandu kwimbe shingi kweja kire county government ya Meru kana kire county yetu imoga to akarande anda my leadership de Seneta wa Meru tukurania ina twitite na mantu yetu ja county yetite na mbere yate twina financial ithatu 2022-2023 no implementing budget yeu implementing budget ya 2023-2024 na thai and another 14 billion te utarabeza cha donors na ingiri kweja through other means cha 2024-2025 ndende kira mirandi yeu na mbeche iria itumirike projects yu kuma ward number 1 mwanga ward number 45 tukandandia kama mantu ja national tutikuchuria niyo county imbi to achieve imbi to athithiria antu betu turi county government ya Meru na muthire nandi ni kuone bandite nkunyu ke thirikari mutongirio mugongo Dr. William Samoei Ruto batitha bakiebero nikenda county Meru yomba kwithwe kigunika na witi na mbere na tukiashua thirikari yetu ta Meru County Government led by our senator who is the deputy speaker of the Senate that president wetu na deputy wawe turi nyuma yenu kiri policy chionde ira bukubwithia kuserve Kenyans bugiaka barabara bukinjira Kenya dams nikenda twithira twi food secure in the country na kinya turi Meru ni tukwenda dams in zongi na siainya tenge mbene ya Kirinyaga iwetwa Thwake dam ya 12 plus billions kinya twe Meru tukethira twina 2 or 3 of those caliber of dams to werua muno nikenda kinya tutumba ku sustain ke irio pamucho nkenda kuwa itokona atongore bamwe ba Victoria nende the last days bakiwa bora bakarite president angao angajite chena makinya na ukure okolea ndenda kuwa batu to karite president from the one go kinyara batira arakia no to karite thirikari president na deputy president na ibondo to kwenda issues chetu cha Meru chewa kipaumbele thirikari national government tongore to his excellency the president and the deputy president Professor Kithure Kindiki categorically kuga
leadership ire aja na ndi senator na leadership ya assembly na members ba bonde pa county assembly antu ba bonde iba supportaga policies cia president Dr. William Ruto president wetu amwe na policies iria agutwarwa ku implement ni deputy president no tekinya antu kwemwe gwatwika tuli nyuma ya mantu jagu no think that Meru County itue tudurite president tue number 4 in this republic so vote yetu mono itwenda kume protect nikenda tumba kuona matunda ja ngui utwaitire August 2022 no ntote unge tugomba kuona maendeleo no ngatwe na thirikari ira twathurire between now na 2027 tutumba kuona thirikari no iria twathurire 2022 so batu twaringire campaign bwana president Ruto ito twakurukire thirikari je na tikatumba gutwa thirikari tucoka tumbitiga na tusoetete gumichwa batu tu au no turumirite to support thirikari je kuma narua mwaka 14 kinye ninya after 14 tukende ya support thirikari je Muthuri Muriuki Bori Juma mutirijo Kangangi.